Šok, raskid na domaćoj sceni. Milan Stanković konačno progovorio. Zašto je nestao? A prije i Brena, da li je sve kako izgleda? Ne pomeraj se. Ovo su top vesti sa estrade danas. Teodora Džahverović i košarkaš Matic Rebec gotova. Nakon nekoliko godina veze i zajedničkog života, par je odlučio da stavi tačku. Oboje su to potvrdili, a Teodora je poručila da su ostali u dobrim odnosima. Da li je zaista sve tako mirno, ostaje da vidimo. Nakon duge tišine, konačno istina. Milan Stanković se povukao sa estrade zbog ličevno-duhovnog puta. Više mu, kaže, ne prija svetla reflektora i želi da se posveti veri i tišini. Fanovi u šoku. Da li će se ikada vratiti na scenu? Aleksandra Prijović otvorila dušu o odnosu sa lepom Brenom. Kaže da nikada nije imala nikakav sukob sa Brenom i da su u odličnim odnosima. Dodaje da je Brena nikad nije pravila probleme u karijeri. Naprotiv, bilo joj je podrška. A tračevi samo puka izmišljotina. Koja vest te je najviše šokirala? Piši u komentarima. I ne zaboravi da zapratite kanal. Svakog dana